Ndiye ngafunda lapha kuJohn 11 lapho isihloko sakhona sithi ukuvuswa kukaLazaro. Uma iqala kuthiwa kwakho nabantu abathunywa kuJesu babefika kuyena bathi Nkosi, lo omthandayo uyagula. Kuthiwe emva kwalapho uJesu waphendula wathi lokugula akusiko kokufa. Emva kwalapho bese bahamba labo ababethunyiwe. Mase sekuhamba iy'nsuku uJesu eseqhubekile nomsebenzi wakhe wangaya kobheka lo ogulayo. Kuthiwe emva kwey'nsuku ey'mbili usetshela abafundi bakhe uthi uLazaro usefile. Bathi uthi uLazaro usefile, asambeni siyomvusa. Uzwakala omunye ejabula ngoba uJesu uyowenza isimangaliso, usethi nathi asambeni siyofa naye ukuze sizovuswa sonke. Bayahamba kuthiwa endleleni sebezofika kaLazaro kubonakala uMarta kanye noMaria okungudadewabo kaLazaro osefile. Bayafika bakhala ey'nyaweni zikaJesu bathi wena Nkosi ukuba ubukhona ngabe umnewethu akafanga. Usethi uJesu okholwa yimi akayikufa noma efa uyaphila. Kodwa labo aba-understandanga kodwa bezwakala bathi yebo vele kunjalo ngosuku lokugcina bayavuswa. Ubonakala uMarta benoMaria bekhala athi uJesu ubheke emuva ubona abafundi bakhe nabo bayakhala. Usefikelwa ubuhlungu ngaphakathi kuyena naye uyithola esikhala. Akakhaliso ukuthi uLazaro ufile kodwa ukhaliso ukuthi uhamba nabantu kodwa abamazi. Iyahlupha lento yokuthi sazi imisebenzi yomuntu kodwa umuntu sibe singamazi. Abafundi bakhe uJesu wabatshela ukuthi asambeni siyovusa uLazaro, kodwa ehambeni bakhe babazi ukuthi uJesu uyovusa uLazaro. Kodwa kuthema bebona abadadewabo baLazaro bekhala nabo base beyakhala kunokuthi bona baduduze labo abakhalayo. Isiyamhlupha lento uJesu yokuthi ekuqaleni laba uMarta benoMaria mabethumela umlayezo wokuthi lo amthandayo uJesu uyagula, uJesu uyabatshela ukuthi lokugula akusiko kokufa. Kodwa mayesefika khona uMarta benoMaria stili basakhala yize batshelile ukuthi lokugula akusiko kokufa. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi singezizwi likaNkulunkulu ebese siyagcina kodwa ngenxa yezimo esiyibona ngamehlo enyama bese siyakhohlwa yizwa sitshele lona. uJesu wabatshela oMarta benoMaria ukuthi lokhu kugula akusiko kokufa, kodwa babona uLazaro esethuli bacabanga ukuthi ufile bese bakhohlwa yizwi lisho uJesu. Abafundi bakhe babonakala bekhala yizwi uJesu wayebatshelile ukuthi lapho esiyakhona siyavusa uLazaro. Lento isithini na? Lento isithi singabantu masingajwayeli ukwazi umsebenzi kaJesu kodwa masilangazelele ukwazi uJesu. uJesu mayikhuluma uthi ngingulizwi, okusho ukuthi konke engikushoyo kuyenzeka. Singakhohlwa yizwi elishiwo uJesu bese sibuka izimo esibhekana nazo bese sicabanga ukuthi izwi lishilo alisoze lasebenza ngenxa yesimo esibhekene nazo. So masenze isiqiniseko sokuthi ngaso sonke isikhathi siyalalela izwi lishilo, singadudwa izinto esiyibona ngamehlo enyama. uJesu waqala watshela abafundi wakhe wathi lo esimthandayo ulele. Bacabanga ukuthi yena ulele ubuthongo wayeseyacacisa ukuthi ufile kodwa sambeni siyomvusa. Ukuze uJesu akwazi ukuyekela uLazaro afe wayezama ukuprove ukuthi naye angakwazi ukuvusa uLazaro, okusho ukuthi naye mayesesho ukuthi ngosuku lwesithathu uyavuka kungeze kuba khona abantu abazoba nento ethi uyavuka kanjani, kodwa bakholelwe ukuthi ngoba wakwazi ukuvusa uLazaro kusho ukuthi naye uzokwazi ukuvuka. Kodwa into engizama ukuyiveza namhlanje ukuthi masenze isiqiniseko sokuthi asazi umsebenzi kaJesu kuphela kodwa sikulangazelele nokumazi uJesu uqobo lwakhe. Into ehlupheke uJesu ukuthi azakhale ukuthi abantu abalalelanga izwi lami kodwa basuke babuka okwenzeka enyameni bese bakholelwa ukuthi izwi lami alisasebenzi, ukuthi izwi lami alisasho lutho. So kubona konke izimo esibhekana nazo kodwa masilalele izwi lakho ukuthi like lathini kuthini.
baningi abantu abalahla ithemba ngenxa yezinto ezenzeka enyameni bese bakhohlwa ukulalela izwi likaNkulunkulu. So ngaso sonke isikhathi kubalulekile ukuthi sikwazi ukulalela izwi, ngoba ekugcineni kwakho konke liyasho izwi uMateyu ukuthi umhlaba nezulu kuyakudlula kodwa izwi lakhe alisoze ladlula. Izwi lakhe liyohlezi limile njalo njalo. So kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuthi kukhona konke okwenzakalayo sikwazi ukulalela izwi likaNkulunkulu.